Comme dit non vigne sende comme ne kapopo yame de koye mau dibe o ame sikaye wore yin tofe nono manula mau dibe na sende gome le gapopo yaome nous gome se na su amade si le gapopo yame bena mi okata mi atem nye bena mawu ya yenye mawu le edo kesi amareke maton tro ye penudu anyo o amareke maton achitre de mawu ve dowo wo po gbede o yata enyala va gbo le gapopo ya mebe na nya bena amareke maton achitre de mawu o amareke matente kamekle mau sikenye abakofa peto bena ya te kamekle ya duji akpokere o na nye bena amegbeto de ke alo gbogbo de ke alo ngusebu de ke me la fi de ke sike acho abe acho de mau o alo de nye be mau ya wonula atema tre o gbogbo ale kemeli wone o musebu bwale kemeli wone o bena wola kenye avako fe mau kenye muse katatola la wonu amere abe atre ya aude no bien erola nyebe mau yenye fe avaola nenyebe enye to etro de wu le nyatefeme etro jime ye gbenu le wo agbe fiti agbe nyama untasese unvava yere kato na nyo ye no viole duayala alo le kpefula no bi ye majibe matono bena enya bena tole jime ne na chowagbe na eyamade ka kenye mau kenye chifo kla yigba wala ple no kata sileme ple miao amegbeto kata fe agbegbogbo fe etato ke o yabe mafo fe mau ke o yabe mau kenye mau kenye mau ye fa agbe kenye agbegbogbo la ye le nyeklo me eyata matemu achitere o to agbe onwu nenyebe echitere mawula edefiebe echitere o to agbe onwu ema ebe agbe gbogbo kele nyakpo mala mawuye onye nenyebe echitere no vi o tore nwula kena yaba ye to kenwe le chitechino enumake ela bena agbegbogbo de kake mau to denye klomela yenye mau le nye klome ke awu mau a omo wu ne o yenye agbele me o tene chitere no vi obubure fa gbeun le oya busu pe amesike nenye alo gbogbofo alo vivitime gbogbo ke onye gbogbo fa barabara o me yele yebe a chitere onto alo ya chitre havide fa gbenwula kena nyasre kabena ye to fa gbenwele chitre chino ela be agbekele meula ke la megbeto katamela mawuya onye eyata nya nyebena amareke meto a chitre mawu amareke mele a chitre mawu bibla renami le Samuel fa gbale Bato eta oui adre beaucoup blane vo atome Michel face gbemela David dit aux Philistins, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un javelot et une autre arme, et moi je viens contre toi au nom de l'Éternel Dieu des armées, Seigneur de l'univers, le Tout-Puissant,
des troupes d'Israël que tu as mises au défi. Ne défiez pas Dieu l'Éternel des armées. Qui pourra défier l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant? Dieu des armées. Qui pourra défier Dieu, le Tout-Puissant, Dieu des armées? Amekaye atema titre de Maou Avakov afeto Maou Maha. David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. 1 Samuel 17:45. Et le mia fait gbemeri. Bible abonami le Samuel afa gba le tawi adreme pour que bla nevo ato ameberi. David douna Philiste la be oya echo yi akplokple anwutsro gbona gbonye ke nyeya yala me gbona gbo le avako fe afeto Israël fait avalogo fait maou si vous n'êtes à l'homme là fait un comme les fait un comme et la bena Philistitola glona David bene oya te va gbonye ko e macho la anaji fo hewo ple gbemelawo ekpo David bene ekpo David bene eje David tukuire ko eye David keke musere kabelesio vo menyabare David va musere menye toto eo mau keye avako keye musa katatola fe musele David me eya mwe David sore mule ye gbobe ye bonade gbole afeto avako fe afeto la fe come no bien désolé afeto avako fen come Yesu Kristo fen kwaji ne na kpona bele e Goliath o le adika doklore be nuka la joroji o maha no bien enya ya ko me di me na se gome le gbogbo me fa kwaji e la bena avako si le miajila e triako avako ke hiya me toji o Kristo to ejebe na nyasia ne mega vocal ne mega nabere amane dunkre na o era be mauvu kuna nye kulo beda e sesi ke yo la va humla a sesi ko fofula e sesi ke gbogbo foto ya o yo lo fe aeluka atipa ko ogbo lo fofo samle ku barabara ogbo la mau de fia o ya de fia mi hoho e ta madi be manu se do pe ma ofanya besegbe nena nyaba ina etronsi Kristo tola etronsi ametohere na sistema ma debubu nwo ga kele maufo kumala bubu gale tohere le nwo nene ma debubu Israel onwe ma onye enye potukota no hanye Kristo to tu abeko jebe na nye nela no bien na nyabe avaola gale la sio eyata medo la gavo bere medo la gavo nane ko me ganasi ba merene don klena wo to epa aje alo eruka egbesasa lo fakaka alo etrosibo sibo pe bubola adon klena wo ya gbo bere o bobe zogbara le gbo la feto avako fa feto fen come e la polu ke la jora hey gbogbo fe ya gbo mele na lo la be nyaklo ya yi mele mesio la nous me merci au gars que boko que peut nous sommes émis de azole et à ta désolé que peut comme le au que Christ to de la polka du jila ma du jina kaka après toi il du jinami et du jinami yo mbe jilu la glolo que no jilu du mame na deso le kokoye ye pe jaje me et siai me kana gbo ho que na ko yeye si que fait awuyo do no to Christopher et do siko na la me et bana na nyama si que la kwa meta popo blibo apokla ba perolo on est là
be ga se nyanyu siawo jo no vio pe ma fo do chola ke nye beta kola si yo ba yesu yo iram maulolo avati dula de kristomen jo true forgiveness mission de osefa nyibachi na mi okatalo on ya mi ga nke ke yoma pour tu aider ma fo de yesu bon commun amen.